Me kakama ke ngā kura o te motu ki te whakapakari i ngā tauira Māori. Koera te whakahau a te tūmuaki o te kura kōhine o Rotorua a Annette Joyce. Whai muri ho i tetahi pūrongo e ki ana, kāore i te tuki i ngā kura, ngā whāinga e tika ana mō ngā tauira Māori. Ko te kura kōhine o Rotorua, tētahi o ngā kura tuarua, e ai ki tā te rīpoata a Iro, i eke panuku ki ngā taumata tiketikei i roto o ngā mahi akoranga. E ai ki tā Annette Joyce te tumuaki o taua kura, he tohu nui tēnei, ara ana te kaha hautūhia o ngā mahi i raro i te kaupapa o te kotahitanga. In my over 40 years of teaching, that has the dramatic change effect that Te Kotahitanga has had. And Te Kotahitanga works through professional development of teachers. And that's the amazing thing. It's actually about teachers changing the way they teach. Kia hau nei he pai nā te mea. Toko maha o ngā tamariki Māori e kaha wiwi, wawa, te haere. Ara he pai te mohio kei kora te ngā kaiako o te kotahitanga kia āwhina. I raro i te kotahitanga, kua whititau nei e kōkiri hiana, rā ko te mea nui ke he hiki i te wairua me te hinengaro o te tauira i roto i ana mahi. As a whole, you know, our staff are completely behind the project 100% because they can see the benefit for the students in terms of watching them achieve, and achievement for them maybe in academic success, it may be in sporting, cultural, whatever it is. You know, our job as teachers and with the support of Te Kotahitanga has been to grow these children and work with these families to grow these children. Nā te kahano o te kaupapa nei ki roto ki tēnei o ngā kura me e rātu i roto o Rotorua nei. Arā ko te rātonu ahakoa kei te porotu ngā kura māhita o ngā tau te kaumātahi. Arā e kore te kaupapa o te kotahitanga e mimiti. Te wawata anō kia hautūhia tēnei kaupapa, arā ki roto o e rātu o ngā kura o te motu. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.